ngiyaqinisa because nangomshado bengafuni mina ukugcoka iroko le roko leli flower girl anengafuni bakhona ama retired stud bazibiza ngama retired stud khona ba pregnant manje manje saka intombazana faka izipho leshi ake kumfana nimbona attractive hayi ungamtsho ukuthi umfana nomuhle mara mababona thina shintsho akhona shintsho la nje akhona shintsho la umuntu astraight akajoin abafana kuphela what happens nje then angeke nje lengivu because umuntu what's mine it's mine angifuni ukushare mina hey vele ngikwazi nokumusipatisa sengiyonke manje hayi akamuhle la mntana ayikwaya then grade 7 ngajoin umntana mara ngimsaba police station baba kanti so sometimes nokustand ku GPV nathi phephule atani la kujolile nje so I reflect uthi into ebhlungu ngethu umuntu onamabele alomindlwakazi beserious lo usho wonke umjoli joke no alikumzalo uzivuma leyo akekho uyabona lo uphuma nesisu lapha yana Yo, what up, good people? It's your boy, Lead CM. I'm the one and only Martin, and as you already know, we are back with another episode. And I'm joined by Short to fine. Ninjani bafethu. Sapunjani. Yapi anoma ngibiza ngabokawo mos. Yeah, sifunayo. Ngithola igrand. Yeah. Bayindlini banibiza kanjani phela? Amagama ethu. Endlini mama unokuthi sisi ayimtshela imama. Boy. Yes, xabana into eyi. Vele. Mina bangibiza ngogele nyabatshela why. Nani nizwa ngevoice ukuthi la akunasisi next. Mara Njita. Yeah. Nje basebuthile ukuthi singabo boy. Bebangana choice vele. Bebangana choice. Usho kanje? Ngiyakutshela. Like wena nje umama ku discover kanjani ukuthi hayi uthanda izinto zamajita uthanda bocherry. See from ngimncane ni hayi uthi mengavele iskate or yini mengasigcoki mengasithandi because makathi makazongikhapha ni ngibe ngecrash denjalo amama nje uthi mengigcoki ibro which is mengasogolisi mara ngama Tuesday Wednesday mokuya nje ngilo ngimsogolisi athi makangayithatheli ikhanda acanga ukuthi hayi maybe umntana nje kuphela uyabona mase ngithi grade R makathi uyangipunish because mengine afro ngithi makathi uyangiphanisha ngokungolisa ichiscope which is mina ayengithandile yo ngibone kahle ngathi ayi sengomfana because ningihamba nasemall ngimncane bathi ya shosho boy ngizibile mama mkade ngaba correct because makabonga ukuthi sho uthanda kuba umfana kwaya ke esikolweni bamtshela ukuthi hayi istage ina ngeke because ngifunda e-private school so bafuna ngigcoka iskate and mengafuni ngigcoka iskate bamtshela unambe bangenza kanjalo yo bengasigcoki iskate mina azibengizwa grade ufake iskate ufake ibro ngisha kanjani thina abafundi because ngiku Catholic school so bengigcoka i-short i-sports which iskate i-tunic kahle ngigcine grade 2 abomema from lapho ngathatha ama-tunic kwami mama wazi makaya ngawathatha ngawudonate ngayisikoleni ngathi wathe ngiphisane ngawo ngifika esikoleni ngiyabatshela umama umthengi nginiki lapha wami umama makazi uhleza ngipha ama-tunic hayi angazi so ngoba mina avoid so nje hayi mdala yo naye nje uyibonile donate ngama-tunic ayingozi dala So kahle bongafuni ngaleyo ndlela leyo. ngafuni yo ngibona ijimbo lima abangani bamba namabhoko ngisho uthi hayi yabona ndibuka amajita kuphela meka amajita kuphela primary hayi abangani bomuntombazana hayi amajita kuphela mangibabona namabhoko ngisho uthi nami ngathi ngagcoka ibhoko thatha ama-tunic mina grade 2 ngaw donate ngawo hayi khatha ngawo uphisana ngawo Okay, and then when always ukini what happened? athi mina mama mbone ngobaba bami ukuthola because manje ngivakashela baba bami bengigcoka impahla zamajita bese ngibuye ngazo ngapha yabo maka angafuni yabo and then mina nabesilwa kakhulu vele for into ezigidi nani bese bebangishayisa ama-threats ngenkani cabanga yo threats i-threats ntwana and then grade 5 I think ngaqala ukushaya ikhathi mama sikabo ukuthi hayi wena sushintshile ahlala nami phansi akhuluma nami ngamtshela ukuthi avele kusona so yabo Wamtshela straight. ngamtshela ukuthi hayi mama mina ngilesbian
yabo athiwazi ngazo izinto ngithi mama isegazini Hawu. isegazini ayikho into Kodwa ngiyibona engizoyenza emntwini. ya Hawu. ngithola angikayiboni Like emntwini ikimi. vele ikimi yabo and then angazi obacala ukungithengela impahla zabafana ke kanjalo yabo then grade 8 grade 9 grade 10 lapho ke sengibamba ke sengine confidence yabo ngoba sengishaya ikhathi sengibhampa vele kudala ngibhampa nabo kudala babona ngapha bengidlala nebhola ubaba umbone ngebhola ukuthi alo yojika endleleni yabo and then ke Ithama lakhe alikaze like libe nenkinga lona. hayi lona likazi alilankinga and umfundisi Umfundisi mara like umuntu nawe sonto. yabe sonto Akaze angitshela ukuthi into yenzayo ngiza. ya ngithanda inini akaze angijaje akaze angijaje futhi uyongcokisa impahla zabafana because le mangivakashe babami kucela abafana vele lapha kule ndla bo bedlala sonke ibhola ugcoka impahla zabo ikhindi yabo ya noma swim angithi amabele bakho kakhulu bengisangiyifuba shangiyifuba mase Jake ikhindi awuthola bengumjita straight yabo then mama ngimtshela azange amangale nema kungibuza ukuthi why anginampendulo isegazini sengisonso like ayikho into soyenza yabo umuntu okube kunzima ukuthi accept ukugogo wami Kwenzakaleni ngogogo wami uyasonta phela lezi zinto lezi akazifuni yabo but I think azange akhulume nami ukhulume nomama maybe understand isidi ukuthi kusona so umntana wakho yabo akathanda isijida yabo then from there ke bekunzima ukuthi accept vele yabo maka ecina accept so noma kumncwabe ekhaya bayazi hembele iminyama ibruwo ishayiteki ngibe ikhotman ngiyakutshela umuntu ugcoka iskate namaduku hayi angisebenzi ayisebenzi you hayi hayi ngicama ningezi Noma ngoba yo angeke Ngoba kufaka isiduku ngamanye ungayimncwabeni. Ayi, ngamane, yo, ngihlala hayi. kithi phela yabo maka bagcina accept yonke ifamily seyazi ukuthi alo sikamfana straight ujita yeah cause khaba bami bangibiza ngomalume bangibiza like yabo lapha ba understand kahle manje yabo mama ish cause sesenzimanyana maka bayabona nakuthi umuntu lozokhula naye yabo manje ngiyamjoka ngifuna ukushada mina athi yena nyekeze umshado nami khona maka leyo ngoba ngifuna ukushada nentombazana shuta nyenge ngithola ama blessings wakhe yabo maka ke impilo uzoshada ekugcineni hayi impilo uzoshada athanda ngathanda akuzoshada shebo hayi angeke yo lento le yo lesbian uyazalwa nayo noma mhlambe khona abayiheshayo somewhere. Okay, abanye bazalwa nayo njengathi so zalwe nayo vele mina iphume nayo abanye ba discover maybe sa grade 5 or umuntu ayintombazana jiki nakho pa saka lesbian hayibo kanjani no so nje hayi makabanye ba decide after afanda ukuthi hayi yena uthanda abantombazana okubajona amantombazana because abafana babalimazi babahethi yabo sebashintsha indlela zabo manje bamoshela thina and then njengalawa selithi buqa lesbian lapha ya Kanjani lapha? amantombazana uthini ugcoke angazi manje intombazane nje noma khuluma nama actions wakhe uyambona ukuthi lento boshamathayo yabo ukuthi nje But lesbian. esikolweni nathi into basitshele yona abantwana balapha ukuthi esikolweni laba ama lesbian ngaphandle amantombazane yabo so fanele ukukhona laba 18 ish khuluma ubani siyabo sinjani ntsiki singama stada ngithi bajolane boyi2 baso sachola so sicoma boyi2 hayi benze start to start and angiboni right ijimbo limbo mosile ubafo mara nje uyangifuna Boswani kwazi like ukujolana like bakwazi abanye bakathina sibonde mara ngibona yenzeka leyo hayi nama ngibangeke nje ngibona ubafo khona ukuthi ngijwana umjita phela mangizojwana short yabo sinjalo because uact njengomjita unementality ebojita Yeah, sure. yeah so maye nami ngizoza lethepa yami enzima na uze nayo hayi sisishama thepa soyi2 manje hayi uwani mina agcoka iroko abe feminine ngithola abe intombazane straight yeah maye ufuna ukubhampa nami ngifuna sithu ukubhampa sabhamba ngapha sajola hayi ayisebenzi kanjalo hayi lesibamba abantwana kuphela exactly So nibiza ngani ni Jimbo Limbo?
Yeah, Jimbo Limbo. Jimbo Limbo. Jimbo Limbo. Oh, amabush. Amabhushi ayamazi. Amabhushi vele. Ngini ngifuna ukwazi angazi. Amabhushi like ngizothini. Cisha fana nestem. Intombazana. Yeah. Oh, okay. So kuyenzeka ukuthi like sometimes uyi lesbian, sometimes ugqoke njengomfana, Labo sometimes ugqoke ba-stem. njengentombazana. Ama-stem iyahlukahlukana. Moyi-stem sometimes uso, sometimes ngizile ngifake iwiki. Ngintombazana ephelele. Straight. How? Then ama-gents masekushela? Akawavumi ukujwana amantombazana. Funa amantombazana kuphela. Yeah. Oh. It's either uyashela or uyashela. ama-lesbian ayamshela. Yeah. Oh. Injalo yabo. Okay. Yeah, Okay. ish. Okay. We-lesbian kunzima. What are the things like you guys had to go through? Like, cause manje obviously, it's a thing yokuthi nasekhaya banalento yokuthi namantombazana, but you portray yourself as like as a merchant. So what are the things that you had to go through nje ukuthi nize nibe like nifike to gain that confidence also, because endlini obvious bazoloko wena ungafasa ikhanda like kube like mina ngumjita but bona baloko bathi ngeke intombazana nani. What are the things that you guys had to go through ukuthi like ngcine niba naleyo confidence liba like mina ngumjita whatever into oyishoyo kimi ishaya icelini ngithathe nje? Hayi mina yikho unfortunate because mom supportive. Ayi supportive like akaze yathi ntikile into wenza awe wrong or in akangibuzanga imibuzo because nayo uzibonile. Inkinga bayazibonela ukuthi lo sekazoshintsha yabo. So bebangana choice bekumele ukuthi babe supportive yabo. Because umama uzongoba bami and then aqala ukuyibona vele. Makaqala ukuyibona abona kahle ukuthi lo sekashintshile ngina choice. So interrupt mara kuboba menye kuboba wazoba like into yenza isini or in awena uzoshintsha in zoba intombazana alawo bangazi lawa ngoba logogolo bangazi lawa zoba ikho into leyo ungwana usangwana ayikho into le maye mina ngikuthi nje angimcabanga angimthathele ekhanda makayisho hayi akangazi mara maybe it's nice akasebuthile makayi ngazi nje ngibukade acabanga from imncane bonke yasihlangisa na because nangomshado bengafuni mina ukugcoka iroko iroko lele flower girl anengafuni amayani ngumntana so bangayithathele ekhaya babe bangigcokisa lona mara nje nami ngiyakhumbula ukuthi nengafuni so nje bekumshado kabani ngaba baba makashada nestepmother sami ufuna ukugcokisa iroko because bengana controller because ngingena grade 1 so makangathathile ekhaya so bekumele ube yiflower girl. Ngwele ngibe iflower girl ngizenzeni straight up. Zikhona Msendele. Ngeke ngizikhiphele zayithombe. Hayi ngeke yo. Ukugotsela amaflala baya. Bona nje hey. So kuyenzeka ukuthi like mhlambe masowukhula in history nje has it ever happened ukuthi uthola ukuthi umuntu bekaye lesbian then at a later stage uyachinja ubuyela to back to ukuthi abe intombazana? Yeah, bakhona ama retired stud. Basibiza ngama retired stud. Khona pregnant manje. Yeah, manje saka intombazana ufaka izipho leshi. Yeah, makayi. Mina bekabhampa nje. Lo makangazazi mina ngayi because ushintsha kanjalo ushintsha kanjani yeah ushintsha kanjani into oyiyo because yabo ngazi ubona nje peer pressure maka nje maybe sebafuna abafana hey yabo ithi thina ngeke sibone umfana attractive hayi noma ngeke angeke umfana nimbona attractive hayi hayi ungamtshela ukuthi umfana omuhle umtshela yabona umtshela so i-mentality vele nje like mentality injalo manje ubona nje ugundile uNtswembu umethi ayintwana yami ugwatile ke ngithi ayintwana umuhle hayi intwana umuhle hayi angeke ukuthi ayigwatile ke intwana yami ayabaxoxa ke wayikha ukuthi akawumuhle angeke hayi angeke ucheck kuphela nemtshela ukuthi umuhle avela udalo yamtshela yo ayashisa uyashisa yeah yakutshela akutshela umfana intwana umuhle angeke kumnandi this side kumnandi yeah ngamanje amantombazana amaningi aba street amara mababona thina ashintsha yeah akhona shintshela nje akhona shintshela umuntu straight atajwana abafana kuphela mara mase kabona thina sathi hayi la uzoba ibhayo uzojwana nabantu esibhina phela join abafana yebo because maye yabona into kanti bakhona abanye mangathiwa ujona nentombazana then
ijola nomjita ngapijola Angeke nawe nje then bese ngivume. bayayimithisa then what happens then Angeke angeke nje lengivume Ayi, kokuqala uzuthola nomfana kanjani jwa nami Hawu. Kokuqala. akwenzeki Angeke hayi so ugirl majola nani akajoli nabafana because Akajo siyajosi we in a relationship like Yeah. nami ngiyabuyela nepast yami ngiyemusho okay kodwa jwa nomfana ayi maye ayi ngabona ngiyeke ngilunye ngathi ayimfethu sikhohle nje la athi makazomtshela umfana ukuthi bahlukana athi nayisekho le hayi sebakuthathile mfethu abafana Yeah. sikhohle cause umuntu what's mine it's akushintshele mine manje. angifuni ukushare mina Hayi. Hey vele hey yo kanti what's the difference like kwintombazana ejola nama-lesbian nentombazana ejola nabafana why ningabafuni amantombazana ejola no hayi nabafana ukuthi asiwafuni That's- Yeah. yeah like khona bisexual jona amantombazana nabafana masithi usingile and then u-approach lesbian sesiku-relationship akusemela ngiyebafaneni ngoba siyajola once sahlukana uzobe ukuthi wena wenzani ke ithi ujona abafana or nama-lesbian uyachubeka Injalo. nje yabo hayi ukuthi manje somshaka soyithi usazi yeah yabo phela alale enyaweni yo mangameyitsa la bazothini mfethu yena ayibo Stepfather. hawo bazokwenza istepfather yo hayi yo hayi cabanga yo Angilungi la. sengithengaphampas manje yo tanene kungasowami Yo. hayi hayi ngikazi nokumusipatisa Hawu. sengiyondla manje hawo hayi singazibona lapha niphampas ngisorious Yo, angeke hayi hlala umntana wakho angeke yo hayi sanomntana wakho nebaby day liphume kimi okay asiqale ngawe shoot tell me about your first experience like ujola nama ntombazana ukuthi how was it like you know like take me through nje ukuthi what was happening okay siyibusele le mina grade 3 okay grade R mangine crash ku grade 3 yo hayi makamuhle la mntana hayi kwaya then grade 7 ngajoyina umntana hayi maka ngimsaba yo hayi ngimsaba because muhle kakhulu hayi muhle kakhulu ngiyakusaba mina then makujola serious mo grade 9 yeah grade 9 ya ngiyabona yeah man akukho different for me like kunormal ngibona normal mina uyabanye ukuthi iviyedi marayi man ngiboni yeah man ngasi ngibe kanjani but yomjolo wami userious because le angeke ngibale ngumntana Yeah, ayi no. grade 9 yayiyo ke cala ukujola lapho ngithi ya then ngibona ukuthi hey mabhayi maka toxic eish yo ka toxic akayayo ay toxic yo toxic kanjani labantwana bayandiza like yo abantwana bayafeba yo mina yo benzani ama-bisexual like bayonke indawo like okay not wonke ne okay but imost yabo bayafeba like serious ayinto okudlala vele mina ngazi ngikhalela intombazane yabo because angivumi ngami vele because intombazane ma-approach yabo ukuthi lo inkinga lo shashalaze ngibona ukuthi nje uyonke indawo yabo so ama-bisexual nje right mina sangikho right ungangifaki mina hey kanti yini inkinga ngama-bisexual awekho loyal like ama-red flag yabhora because makangakujisana nomfana la angeke umlande lo mfana uthi egawu hlukana or yena makangafanda ukuthi ujola nawo makangakushaya awunawo lawo mandla la ukuthi as much as wena uzibona unawo umfana angeke ube namandla afana naye makangakushaya la sakakushela intombazane ayi yo police station baba kanti so ngiyakubophisa sometimes nokustanda ku GBV nathi yo purple justice positive yangithola ya tosijalo yeah ya makafele mina ukula mina ngiyakwazi ngiyasithemba yeah yena vele uyo awuyangazi naye mina ngidlali mina hayi mayi mina Cooperate. hayi Manje ngiyazinikela hayi uvithamini mina hayi uvithamini ukuthi kawubheka bo kuthi umude umfishane awungithusi ayisabani mfethu ayincenga manje noma ungangishaya ayikapheli ngakubona kusasa ngizokushaya yabo ayiphedi angithi bathe amadoda ayiphedi because text omunye umfana yeah text omunye umfana wafuna kada text mina ngamthumela kuwe ngoba ayiyo mina yasava yo angangishaya lana thumela kuye hayi xazulu la zanga ngiyasaphinde lapha na text because ngumntana so ngijola naye vele hayi oh bahlukana Yeah. mabahlukana ushithi lo mntana la aqala ukudla shots ku Facebook yabo yeah
hayi ngiyabo ukuthi mngani wami la le post yakho le Yeah, Straight. like ayosho ama-indirect and nakhona ungiblockile mina ngibona i-next sengibona Bona ama-screenshots abantu bangisendele ringawe ngiba ngithi ayi kawu khululeka wathi hayi kawu senze live simngene into akhululekani 1 month ukudlula angabuya mina base bakhohle khona ngabuya ngepost e1 ababona bathi hayi wena uhlanya ukhuluma i1 ukolandela mina angenelela naye Karabo. angincedisa olwethu like besibaningi Mangabasabanga bese into yakhe ke yahlanyisa thathi umntana kathi ngithatha impilo yakhe mabasho abantu Thatha impilo yakhe. bafuna for in manje for uthi mina ngiyamgula how konke noba utheni kuye Ngitheni vele? nokhohlwa yo Oh, I think khona i-boyfriend makajoya naye uwajoya nentombazana so mina ngaba into ebuhlungu wamreplace ngomuntu omuhle udlula yena yangithiwa angashaya into enjalo ngathi every time yena uyajola kuphela i2 weeks asengithi because makade ukhlwana nami after 2 weeks ujoyina nomunye umuntu sakajona after nini like ujolile nje so ayi red flag yabo yashintsha so nje mina ngiloko ngenza ama post kanjalo maka post i-boyfriend entsha ngisho ukuthi siyazi ukuthi for this nakusasa nje bamhethile abona ithatha vele yo kanti serious mina mengidlala sesibhedlela yeah mara nayo ushi poste ngendlela angeke ayikhe singathi ngihlalanga kahle because mina nginandawo mara nayo ibhlungu mangatazini it's fine ngishaya ibhomo kunje uthini utheni oh utheni into ebhlungu ngethe umuntu onamabele alami ngihlekile yo ayidana ngibasela da yo ngibasela da yo ngabona ngathi umntana uthini kimi yo ubona ngama screenshot shot masisimsende ukuthi le yakho because akaza join nespa how So so yima yimi. baqeda ukuhlukana Yeah. post every time ngiyabona yo okay ubande yoke lo alungile ulungile yeah eyilungile ne but ke hayi indaba yami nayo sayixazulile se right no abasabifi nani ngoni sharp no yeah no Asiba si right. sharp hayi bangibisile indaba zabo yeah and then when how was your first experience like Jola. ujola nje and stuff like that like your serious relationship ujola ku relationship ngicela ngobani vele lo akaza be serious lo hayi ushithi wonke umjola ijoke no hayi like abona maqala ungena high school nalento ukuthi vele mina amantombazane wangihlanyela okay bengingabambiki mina yabo bengingabambiki yonke intombazane bengifuna high school not wonke mara most yabo yabo so mina angazi vele ngibe serious till manje njengoba ngijona yeah kana khunzi ngingaba serious uzamile kuba serious Ngizamile. flop nami nenokhunzi besiflopelana kahle kahle yeah yabo besidlala nasithu then sagcine sakhathala kunini sibuyelana sibuyelana then ngamuva on kule yamanje hayi yamanje ucommitted yo Bangibambe proud kahle. ngayi hayi bangibeka idolo phela la. ayifani naye lona Manje. hayi ayifani nami ayifani nawe but hayi. umjida bakubeka idolo la kanjani manje uwamela ubeka idolo kuye sengiyasho like ukuthi like uma umuntu yakhathala ukhetho and like she's going through a lot yabo manje mina mangilo ngifaka leyo pain leyo kuye kube ngathi manje ngumuntu Cabanga sakazi omubi ukulalela and mina. bayangazi kubo yabo so decide ukchange hayi khathela umntana abantu Yeah. cabanga ushonele lo mama bayikhetha emjolweni pressure yesikole kuningi for yena ayi1 Eish, yeah, yabo ne? so ngcono mina ngibe ipeace kuwe Maka nawe, understand maka nami like abe nomuntu because igeneration manje basibulala nje uzothi yamhetha umuntu uthatha liphira hawo sakayafa manje ngenxa ka short and bazoblame mina vele because kubo mangenza into wrong uyabatshela yabo yeah so sengikhathele sengiright yeah sengirelaxile no umuntu omdala vele yabo and ngiyaceda and like kufuna imali no ngiyaceda isikole ngicela ningenzele nomsebenzi ngibheka le camera yeah umsebenzi ngiyaceda lise angifuni kuba unemployed yabo noma ngoba ipick and pay at least yabo thola umholonyana akanjani ntana seyidla Yeah, imali hayi mele yo yeah vele ngithanda ukudla zokukhipha noma ungawahi okay and the content you noticeile like ngama lesbian ne yeah especially if you guys are in a relationship like girls bane freedom to an extent yokuthi niyakwazi ukufinyelela nasemakubo like naziwe like a whole Yeah. family that's the advantage that you guys have Yeah. tell me about that because thina ama-gents asinayo leyo thina nje like senikhulumela thina asikwazi ukuthi mina I can't ukuthi mhlampe ngiyeka bo girl wami ngifike
like ngibloma nje khona nje without doing anything phela nina it's not like mhlawumbe nisuke send lethe anything up front or in but niyakwazi ukuthi nambe bazi ukuthi futhi najola nje yonke into nje ibe grand nje avele ku easy yo because mina ngiyangena endlini sekamera nsithi uhlale siyi2 and yabas disturb like cabanga yeah no like siyahlala soyi2 nje kuphela or maybe sibukeni movie sibloma abanankinga because why intombazane nami yabo manje for amajita kunzima nyanizwela yo afuna kunzima yo hayi because anyeke bafaka umfana bathi ngena nibukela nama movie ekamereni ngeke bavume hake kumzalo uzivuma leyo akekho yobona adlo uphuma nesisu lapha yana uphuma nesisu so I makafu ku easy for ukuthi nama lesbian shem maka bakhona abazali ukuthi they are against us masekathola ukuthi umntana kujwana ama lesbian uba like ama demon sathana so bafuna ukuthandazela manje yaba khona vele into leyo like ufuna ukuthandazela ayibutshela bafethu lana ngiba straight khona ngithandazeleni because la ngaba straight khona ngavuka nje ngithi mama sengifuna kuba intombazane straight ngithandazeleni umthandazo lapho ngumthandazo because but njena nje noma ungabiza umfundisi wase Ethiopia ngeke ngiyezi ngilento engiyo phela ngama demon akusidemon yeah so ukaze like ujoin intombazana whereby kubo banale idea yokuthi hayi lento lena sizwisisi kahle in because abanye kuba ukuthi baba like hayi sifuna and yazi ama parents kanjani or i family izoba like ujolelani like nama lesbian wayangajoli nabafana you see but maseka join nabafana kuthiwa nimbhekeni ubusy ngabafana ngabo wenza izinto eziso yabo so angazi ayikazi like nina kwenze ukuthi like mhlambe unogirl and ifamily yakhe mhlambe ayikuzwisisi just because of a lesbian mina phela angimithanga ama family wama pastor futhi mina ngicela pastor amaningi so angimithanga angazi ngeexperience njalo yeah mina ngiyaqala manje okay ukhona ukunga introduce but then bekungasi face to face over the phone okay kanti izinto zizophela angithola yeah izinto zizophela ke ngize nginesithombe saka mama khe la asikahambi shem sisekhona girl mara ngisasho ukuthi like ngiyaqala feli yabo mara zange babe nenkinga kubo mara bebamangela because bazi ukuthi utshwana abafana so mina ngimshintshe kanjani lo muntu yabo abatshela umuntu wami fetish namabhande phela into because nami lokujwana my akazi ojoin ngiSPN qala no convince kanjani lamantombazana nithini ku angikushintsha uyositshela mina manje ngikushela ukuthi nizothini yeah because angikubuza ukuthi ibhayi straight angikushela anginandaba ukuthi bisexual or straight ngikushela ukuthi noma cha ngapha ke yabo yacheka yabo gugu if uyacheka ucheka nami if u straight sharp siqaba bangani ama tip okushela wona nothathaphi mina ngekugwababa ke mina bona mina yo and abantu bamangala ukuthi bathi hayi ngamanga cha kanje tshele baba nginegwababa mina amantombazane yawasaba yo uyawasaba yo ngiyawasaba ngiyawasaba akangitshele ayi ngafletha nawo maka ngiyekushele ngeke ngizofletha iphelele emoyeni kuphela if ngiyafletha nawo Mengekho slow mengazi ngifuna nethi ayi man mengisaba ayi inhliziyo yami seyaphuka ayi mina yo ngiyasaba intombazane ngivile angazi Baba nihetha nje emjolweni mina ngifika kiba ngihetha mara angangithatha ngokhetha mara ngekaba nje situation ngeke nje mara ukhetha ukaba nama complication yabo mara like ukuthi inhliziyo manje ibhlungu ayi angikhumbuli cause ayangivumi ngami phila kamnandi yo cabanga phila kamnandi ayi anihethwa bakhona mina bake bazama ukuset mara maybe mina angithathele ekhaya noma ngithathele ekhaya ngeke ungihethe nje hayi so nina nihethe kahle kahle mina maka feelings wami baqinile kong hayi ngenza sure cause ayi into lezi ayi cabanga sengiyazivulala my for intobazane hayi khona manje sibena ne drama la ngaphandle yenzani
umuntu uyakhala manje yeah sakathombazane sakathatha ama video manje yakhala saka straight ngenxa yayo lentombazane ngiyethi saka straight yeah akajwana abafo Saka straight. yeah manje hayi tolezo khetho hayi mina ngaze ngeexperience shimi ngicabanga Nami. maybe mesingashada ungangihetha mara njena nje hayi ngivela ngeke hayi like ngihlezi ngisho ukuthi eventually sohlukana noma ngingafuni mara hayi sohlukana egcineni ngizohlezi ngimamba isentile ukuthi hayi uzofuna ungihetha or uzofuna izinto engihetha hayi mayi mina ayike and lizofika lelo la inhliziyo yaqina kudala nje hayi bona hayi nami ngaze ngihethu angihethi abangihethi. And then why is it so easy for you guys ukuthi nisheshe nithole replacement? Let's just say maybe Benjola. Aw I pen nje nina like iviki nisase single thola ukuthi ugela ukulahle last week. Yeah, fele mina singikhulumile kimi. Mina ayi ngiyazi avoida lezo because ngiyazi nama ngiyihlala iviki ngisingeli. Leyo ngiyayazi. Ngizothi ukuhlala ni past ngayenza show angangisajola. Noma bathi baningi abantu bazangathi angifuna. Bona ama DMs wami, wonke ama platforms wami. Ayi, che utazini. La ngifuna kuba single. Because ngiyazazi if ngingajola nawe, so angeke silast. Ngijola nalo, ngeke silast. So angifuni mina ama past maningi into eziningi. Ngitshela ukuthi hayi la sengiserious ngalo ngizomngena ngisho yeah. Which is ubafo ngapha. Wenzeni ubafo? Ayena. Ubhizi. Yo, ayi inja yo. Inja. Inja again. Ngaza hlala 1 month asikile. Akazi. Antiki. Kazi. Ngicela ngingahlala azi ngikhumbule kahle. Mengubo, mengivakashe kubo. Maka sekholini mele ngize ngiconfirm ubani manje lokuqala before ngikhuluma igama. Because manje uzothi yakhuluma Ngathi uthi hey isiphesihle athi. Kantumbala. Lindo, kantumbala yabona ukuthi hey. Mele ngibani lokuqala. Hawu bani okay. Before Yeah, ayi makavele ish. ayibona. Mina bengibhizi mina yo. Mina nginoma eksengakhe. Yo. Andlasi njalo. Abazozikhipha kuma comments ifeli. Bazongibukela bayazi bona yo. bazozikhipha maka baningi bona. Bathuma nje yo. Yo hayi mina shema empilweni yo Awujolile. yo kawo yo Then ama-gents awakazanishela. I mean hayi. Mina ngazi ngibe nalelo party yo. Ngingangihansi nakho. Kodwa lingaka. Ngoba nje ngiyokhenyeka nje Yo, utshela ngizothuka. khamba hayi yini nawe ubone ngizothuka. hayi yome kancane hayi kaze nje hayi makama ngihamba nomunye macala ami kayo lesibheni shaya bathi hello bheke mina ngithi bathi company intwana ngicubiza lo tshela ka yini mayayi hayi ukushelwa hayi ngingamajida ayakhetha ukuthi asukela maphama lesibheni Okay. mababo ukuthi lo lesbian lo akasukela mababo ukuthi alo futhi ngiyacaviwa yeah sure yabo yabona impilo ukuthi siyazi ukuthi la abanye amajida engawazi nje ngibonga ukuthi uleza bobani babaningi kanti bazongihonda hey company ngisho oh hey ngisho nomshaya yo hey ngikhuleke into kanti nangicava okay marayi uthi ngishelwa noma ngazi ngishela hayi yo mina ngakuthuka yo ngakhipha Afrikaans engayazi shem angamthuka umuntu ungishelelani because yabo ukuthi kuyenzakalani hawo ngeke supampa soyithi estradini vele mina iwalk yami like natural ngiyapampa natural ngoba like nginegwegwe yabo manje ishinyatsheka kancane yabo manje cabanga ke singijwana nomfana sithi usaphampa sekuyinto ebhaya no bazothini kubo apha ngishaya ngenye ivoice yo hey kawo hey futhi mangiceda ukuvuka angiphenduka ubaba shem angiphenduka ubaba Straight ne? yo Okay. And then akona ama-lesbian uthola ukuthi like now it's daytime uthola ukuthi avele ubusy nabo geli and stuff then ebusuku uyaswitch. Yeah. After 9 khona yo Yeah. abanye banabantwana Oh, mara no. lesbian Yeah. lesbian makone incozi yo bona hayi ndoda yo hayi ngakibiyeli yo ngibazi maka Yeah. bakhona mina ngiyamazi hayi yo hayi omcafe akekho kuma social media oh But uyi-lesbian and unomntwana. ya unomntana Yenzeka kanjani leyo? maybe nabangani bamajida okay kuthi unabangani bamajida kusinkinga like abanye amajida wekho right nje bahlala maybe bazohlala bamphuzisa bamrapile mara yena akakhumbuli kenzakaleni hayi ngodlabe mara bamphuzisile maybe into enjalo because akasinikelanga yena kube into ukuthi kade baphuze mabasho maka bakhona bazinikelayo mfana mara yabakhona uyithi ya So yena what happened? Akazinikelanga bamthelele something edrink. abantu bathi hayi kadadakiwe nani mara till this day angazi mara unencosi nje maybe na 2 3 ngazi yo
but still saseyilesbian. Sasiyilesbian. Akukashintshi. Shintshanga. Nakhona ushintsha manje na yeah. Shintsha manje 2023 2022 lapho. Yeah. Sesemusha kule game. Yeah, muhle. Because agcoka iskate ngikukhumbula kwami. Yo. Yeah. Okay. And into engifuna ukuyazi, like lento le yobu lesbian nalento yobu gay, is it like in a way is it like similar? Ukuthi to lento le people abakubona uyiyo wena ufuna ukuba yi something different from what or you believe to be something different from what people sees you as, because nakoma gay it's the same. Like into eyiwani noma ihlukile nje akusinto efanayo ndihluke kanjani Ngathini? ngokwenu? Fela sinto eyi-1 Okay. mara igay ine mentality amantombazana. Maka abanye ama-gay awafuni bona identify as she. She. Bafuna kuba He. uhe. Uhi. Akafuni abo she ukuthi 'Cause- she. Ufuna yeah. uhe. Maka uyi-gay. Akafuni identify as. Shaya isicephe mara ufuna uhi. Yeah. Because Bakhona. uyazazi ukuthi umfana vele and akushintshi lokho yabo. Mara abanye bafuna abo she yabo. Ya njengathi sifuna abo kawo. Yeah, ayi. Ushiya nemfuna. Ayi ngimfuni. Hayi yeyo. Yo. Ayi ngimfuni. Ngoba kuya ngami ngabe ngichinja lapha. Bona sesikwini bayenza ama head count amantombazana ayi. Ngiyakubheka nje mina ayi ngisukumisi uyangibona hayi ngike hayi ngizenze lezo zinto mina. Fela mina skela mangikhinya amasebazweni kana ama pads. Because Mina mina bayeza mina ngibaleke because ngisuke ngiseclassini. If ngiyakubona because abasho ukuthi bazokunika ama pad or ini. Bangena ne list. Ubhala igama. So mina ngiyimaka from lapho ukuthi okay wayibhala amantombazana. Basho ukuthi ayithola in mayfika imtshela hayi mema hayi. Hayi. Uyayindlulisa hayi. Thina basibize eholweni abo wonke amantombazana and then bayasipha abo mama mina ngiyachief. Mina mabacala bathi babiza amantombazana kuphela ngijumpa lapho ukuthi mina ngizela ngobuhleva ngiyabona. Ongayi umuntu angithola ama pads. Yeah mina Ngayi yonke la package le angazi nani. mina ngazi ngigayo umuntu ayi angithathi nje ngayithatha ngisafika because mina ngigayo sisi wami hayi la ayisayi Hayi ukuthi ngathi uborders angisayithatha ngizoyinika abantu hayi noma Angibambi. mama ngathi ngiyithatha angifuni hayi ngifuni. hayi ngizothi my hayi hamba ne girlfriend yami ngapha ngiphethe izinto lezi Wena uthola esikolweni. hayi Abanga sinuyithusa niphethe ama pads. yo hayi Manje makufika isikhathi sakhona nenza kanjani maningawafuna amalo? angithi sazithenga Hayi sazithenga sikhona endlini. endlini sizathenga But kuyiskam ukuthi uhambe nazo. ukuthi ngizithathe mina le hayi Esikolweni mabasipha so hayi. hayi Ngigaya umuntu. Ngigaya umuntu abo ngithi thatha. if nami because number 10 ngizithathe from now on so ayi ngizozithatha ngibagayi because nabo kade bangasho bathi ka short wangasiniki ngisho into hani ngicelanga ukuthi ngiboyithatha lento le maka from now on So yazi. ngigadile ngizogaya ngizoyithatha ngibanike because yeah khona basidingayo vele yo. yeah Ya bangakwazi ukusafford kahle bo. Yeah, that's why bayenza ukuthi kube necessity to school Yeah. and they give out and because it's important like for a girl straight like balekile ukuthi like lezo zinto abenazo and abanye uthola ukuthi aka afford ukuthi like bamthengele you see. Yes. Mara ama product anukisana yo. Cabanga ngifaka ngipads. Yo. Bese umuntu ongagezi. yo inuka kabi Inuka kabi. yo Inuka kabi. mina ngingitshela ukuthi ayintombazana mina ngizothula nje kuphela ngikhulume next now Ngamtshela ukuthi chumi yo. Ish. Angikhabatha mfethu. mina ngikhuluma into leyo anginaso No leso like sibindi umtshela seni2 yabo ukuthi kuyenzakala mina sona. ngikhona Awukhoni? angikhona Yo hayi sibona ukwala ayizaba yonke into ntwana. angikhona Futhi noma ngoba intombazana esiblothelo zomyeka. ngiyamtshela ngikamtshela umoya yeah Oh. tshela mfisi yeah mara ukuthi ngitshela ukuthi yo izoba Awukwazi, weird ne? yo yeah Ish mara sometimes mfethu iqiniso lafuna maybe yena akazizwa. Mara lento la yanuka strong ngiyekuhlela ungazizwa. Ngikuhlala awangeke uhlale vele ungazizwa Fanele ukuthi mawunukela ikhwapha lakho yalizwa ukuthi manje lanuka. Injalo nayo lento le ukuthi isimile sihamba kanje sikhuphuka nawe so yo. Yo hayi. hey So like ama period yeah. Hlanhla ukuthi anginama period pain mina bo. hey Hlanhla ukuthi yo angina. wathi bayakhala bayakhala. Kuyenzeka ungabi nje nawo at all. yeah kukhona abantu Bakhona abanawo abantu ama-period bakhona abanganawo njengathi uyagot favor Asihamba isikhathi eside. angithola cause hayi abanye bahamba 7 days nani cabanga manje ngijida manje ngiphethe ama-period hayi Siyakhala lapha. singakhala manje umuntu wabo
hayi baby yo hayi manje sibonga uBragod kuthi bekazi inkingathi bekazi makafile abantu laba- nama voice wethu hayi bekho my hello hayi ngoba khona lesibhena namavoice amancane yeah uthola ukuthi yeah intombazane street uzwa ngevoice yeah manje thina ke Hey. uNkulunkulu ubheka hayi nje leya Okay. And then like niyaba cause nini esikhathini esiningi futhi like ama lesbian wathola most likely ama friends namantombazana like ama gents don't they feel intimidated because in a way they can see you good time man cause njengami mina I can spot you and say hayi leya umjita cause I know ukuthi ujola nabo cheer and obvious masona cheer impela sekwesinye iskam there so much leyo amajita sekazi before makayino ngoba angisana bangani that much Okay. makada yo kathi hayi kanina shorts ka nisithathela amamedi yami noma ifika la sakathi uyakufuna ka Yeah. angifuni ayi makayi labo bamanje labo macala baba ama-teddy boy so ayi akekho imedia yakhe uyimacala ami akekho ayi yeah akekho kwamampela yeah ama-medi wethu wakayuthi lo macala amamedi kama hayi ayikho leyo so nike scheme like ama-teddy boys squad yeah squad nenzani lapha ku squad lephaya nje sizikhipha heavy fun yeah nje just for fun yeah cause ama lukhuzana generation manje kuduma igrove utshwala yabo and thina so thina mesivu asizilandeleli nje mantendo renini so keep it trip sakuphi 4 ways £4 so that's why kuvulele so squad because vele labangani kunabo esinabo no like akusabantu abaphuza utshwala abaphuzi maybe baphuzayo eskimini C13 maybe bayi 3 phela yabo phela The the rest rest abantu abaphuzi like abekho lapho utshwala like utshwala vele singithi sonke bakhona abaphuza mara like Izinto eniyilandelelayo, ne? bona okay bayaphuza Yeah. nje mara Nje, abaphuzi yabo. ukuthi bayakwazi ukuzibamba ngeke njalo umuntu uyakama ngakhalile ubhema ngakhalile hayi angeke nje ya ayenzeki senza nje squad sokuphuma Saphuma. in hayi ukuthi squad sokugrova hayi ayizokuvasa fun. izingeni yabo yeah okay no ngiyakuzwa Yebo. and short Ongijele I saw you with uPetro yeah how do you meet uPetro and what was the whole purpose like ukuthi uhlangane noPetro nani yangithola cause ngibonile ngathi you are a fan yeah so Ah, Petro, take yeah. us back ukuthi iqale kanjani i relationship in till this far Shuthu Petro ngimazi kudala kona ngimazi ni kuma social media platforms ngisho ukuthi hayi leyo unswembu le mara ukumitha mengacabanga ukuthi ngizomitha which is ngiyangifuna mara ayi make ngekho lapho then khona umngane wami ohlala akahlala ekhasi lakhe straight mara ya uclose uyamazi akhuluma naye asho ukuthi hayi umuntu kanjena kanje akuncanywe ufuna uze nani ufuna ukuza azokubona athi Petro ngize ke aminye avele ke hayi ashuthe because nami yabona ngigcine ngishintsha namayuzane ngoba shuthe si like izinto ezibhaye ngizibheke kuyi ntanga because ayinja le yayo boza ayikhothe manje into encanyayo ngoPetro mindset yakhe like hlakaniphile hlakaniphile plus nanoma yena ngathi khona izinto anama mistake wakhe yena angeke asidisclose kubantu mara baka ungahlala naye face to face kayikhuluma uzokutshela ukuthi ngeke ayenza kanje ngeke ayenza maku social media Petro man no right yabo plus yeah they were treat umuntu wakhe ngakhona amphetse kahle yanginspire nawe akumphethe kahle mina ngiphethe kahle mara ukumposta post ayini but nina post why vele ningathanda ukuposta ni as much as ngikuthanda umjolo public ngiba ngikhona kuyenza public because ngifuna kuba sure ngawo because angifuni maye kube sure ukuthi ushintsha ubugele ngiposte ilona ngikathatshwana ngifuna ukubona ukuthi into yami nayo serious which is yo phelela ku status yeah pen yeah ngoba na ku Facebook bazi pastor me one abanye abamaziyo ilabo nalawo mabazi pastor me what do wangiposta nje mistake nje na everyday mistake why post every day yo ubani uBabi Skatha yeah abekazifela ngomngalo wakhe nahlangana kanjani naye uBabi Skatha ndubani washela omunye lapho because amantombazana futhi abuya ayishelela ngilakini azihlangane kanjani I think bokama tech boy ne yeah babo bane scheme sabo mina bengitshola nomngane wakhe bo ukhunzi ngitshola naye and then angazi kwengena group call then bajola ke boba yi2
then shukuma beku 2 for 2 yabo yeah Okay. then sayenza ilanga ukuthi sihlangane sonke ama-teddy boy namaskata because amaskata nabo isquad Oh, amaskata isquad no. squad mara se angazi Wase- siphelile angazi visa khona ya Sisakhona? mara ayi angazi noma ngazi Bekabogela abayengaki? oh yona baba baningi nje. baningi maka bekuyitoko nawo Okay. ngaso sikhathi ama-teddy boy basadumile vele besasikahle yabo and then ya kwenza futhi ushoot then bashoota bona mina umuntu amvele bekangekho bashoota bona ishoot obani uwe yo oh yeah shuta ngicabuzela uwe phambi kamena la ngiphaphele Ayi, la gawu. Bakubambisa ikhandlela. hayi makayi photograph hayi lona shuta ifoni yakhe yalahleka yabo milahleka ithombe vele mina menganandaba nje mengazifuni yo the ngisafuna ukulungisa izinto nomunye ugele ngijwa naye ngibona ithombe zangena send ithombe zami nomntana lo yo Uskata. yeah because umntana mengikhuluma naye uthi Mosweni uyajona tshela imfiso hayi ngizohlukana naye ke which is mengafuni ukuhlukana naye like same time ngimtshele ngifuna nje ukuyibeka kahle ngimangela umuntu usend ithombe angiyazidelete singakalodi ngiyazibona zangena ngazidelete manje ngiya ku Facebook engiyazibona lapha ya posti intombazane ngithi yo mntana wenzani hamba manje kuma-cake yo and vele uhamba kuma umuntu ohambayo and then osoba ngibonile nalo bathi poste 30 minutes or 10 hambile yo angiyabona hey mfethu hlukana fast which is yo kunje utheni ngibhale nje paragraph wrong like yo ayibhlungu skisi mara ayi Yo. kumele Wamtshela straight nje uskata ukuthi hayi child. ngitshela ukuthi like mengimtshela Isilungu abantu bona futhi. basabathi hey mina mengimenze rebound because mina mengafunga ibeka kanjalo mara Okay. maka iphume beku-rebound kanjalo mara eish maka beku-rebound ngithi Oh, because wena bekhona ugele obungafuna ukuhlukana naye, bufuna kuba shock. ngihlukene naye Okay. angazi man. bakafuna ukukhohlwa ngayo Fast. kahle kahle Yeah, fast ngikhohlwa ngayo. Kanti lo ayi slow yo. Ayi slow. Uyenza ngikhumbule manje ama pastor wami into engazifuni. Yeah. Abantazini ngikhumbule mina uSwidat. Hlukana naye. Ngabuyelana ayi nayo uyabheda nje. Ayi sahlukana. Mara naye sahlukana. njengoba sojola manje Njengoba yazi ngithola lo. Yeah. And then now wakwajola noNox Mos. Bojola noNox. ubani Wena. mina Mm. ya umntwana no Unokusindaba yini vele gacale kanjani because mina kangitshelanga lo. Serious? before Angitshelanga. azotrenda ngale zinto bekatrenda ngazo Bekatrenda ngani? Ezinye nje. Ah, khuluma. Ya, uyazi, It's a safe space. Kanti awu DJ yabo. No yeah. DJ. Yeah. DJ DJ bani? maphorisa yo Ama audience azoyithola maka DJ. azoyithoba ka DJ wayenza izinto ezinye nje DJ atrenda ngazo DJ selling. Godman DJ DJ bani? Uthi DJ ngishuthi. like sukutsuku manje eish Chukuchuku yenzeni? Makazihlohla bekahlohla izinto beyas yeah Oh, beka uDJ. uDJ Nami lo ngifana noSkata ngislow ane. Ingadlali so like sijole before ne ho ngihlukane nokhunzi ishinkinga la khunzi ngijona kakhulu ngihlukane nokhunzi ngajola noNoxi and then yeah sijole for many months angazi noma months lawa ya angisakhumbuli next so wena yinto ekubhorile ngoNox ukuthi uDJ. no before that bekasesumntana right Okay. yeah muhle na no yeah muhle namanje ose yeah right muhle ukuthi abantu bazombheka ma ngale ya video le ya trenda ngayo Yeah, trend that video. yo No. yatrenda yo and ashimba kana ndaba ugel andakana ndaba into engichazayo Unandaba? ngayo like yo lo ayethiwa ukuthi nanga ngisibulala yena angakasibulala like ayaqinile yo cause yo lanto leya nami ngiyona because uthe mawuqeda Ayi, ukutrenda ngeke. aposta ku Facebook ukuthi ngiyazi ukuthi ngishaye indlwabe ngikoko yami yabo like akanandaba ukuthula akachest like Akachest. ngisho ukuthi abona bathi imbokodo bakhuluma ngayo because Uyimbokodo ne? imbokodo like yangichaza alantana imbokodo lana alantana yo utrende kaningi akazi Utrende ngokulwa. akazi akaze cabanga nokuzibulala nje ngazi uziphilela impilo yakhe akanandaba like akanandaba yo alantana net nje bazombheka and indlela wrong lezi ya wrong nje ngoba usase right yena umuntu akashintshanga akashintshanga ukuthi nje izinto azenzayo yabo azenzile past tense oh maybe angazi Ah, uthi azenzayo. Usho usa DJ yabo. no I know Mistake. beke wrong Mara- azenzile yeah into ayenza manje abantu sebambona ngaleyo ndlela leyo yeah But nani sho beyinfascinate that video. hayi mina Ayi, shema yo. ayi nakhona ngiyibona nje mistake ngeke ngingafuni ukuyibona maye ngizwa abantu bakhuluma ngayo manje nami ngifuna ukwazi ngikhuluma ngani
ngathi yo delete angazi ngibheke yonke ngithi ma 3 futhi angazi ngibheke ngithi hayi ngibheke nje isathi ngayidelete azange angibonanga ngafela ukuthi yapi hayi ilikho ubani kahle kahle umuntu nje angamazi thina singamazi maka nakadamazi apparently bathi lo muntu lo mthembisa imali maka ngasenda ama notes yabo manje from there kanti lo muntu lo unamanga ufuna umtrendisa umntana abantu akanti unokuthula imbokodo uzangabe nendaba imbokodo zangabe nendaba like into baka ama post wakhe yo afele ngicwele ngale amntana alamntana istar ayiqinile yo nangabe ngizibulalile yo ngithande kanje yo because you are my bed yo yabona ukuthi iwife material shothi ungabuyela kuyo maka nje ayithu le hayi akasamboni the way hayi sesingabangani sikandi anja yami le on right ma ampintsha impondo inja yami le maka manje mangathi one call obviously yazi na uzobuya maka ngikifike lapho yabo ya sesingabangani and yajola and ya respect yabo maka like ya nokuthula ngibiza ngigama lo ngibiza igama lonke like eliphelele yeah and short ngibonile ukuthi you've started the YouTube and you are pushing lapha what was the motive behind that Petro okay YouTube ne besides ukuthi Petro yonke into mara ya from ngibukela ama gold digger pranks okay nakhona ngibone kubhudo wami akayibuke YouTube like ngivela ngayithanda nje from lapho ngibukela nje abantu bebelungu nje kuphela nje bo reality family Lucas and Marcus izinge nje reality family yabo ngibukela ngithi hayi nami ngathi kanje Petro aqala YouTube ngiyabona khona ekasimuntu oqala YouTube vele like ikhona because ningayicabanga ukuthi mina hayi nanoma kukhona abaghost club mara ayi man awangichaza ama video wakhe na uGrand mara ayi akayenza into engithandayo mina ayi mokuya ngibona uPetro ngatazini nami ngizicala YouTube ngabona ukuthi mara abantu bazoyithanda sengasaphe ukuthi mangibe yimi ngithi like angizazi ukuthi ngibe njani because ayi ithi abazongithanda or ngiba ngithanda yabo ngitazini ayi qala mina into le ayi sisiyobona ayi ngeke ngibangithande bonke abantu kusingemali so nje angavela ngatazini yeah and angekuzonto wonke umuntu awusukufa yeah yabo vele ke ngatazini dala YouTube because I mean ayo dala ngifuna ukuzibona nje emakhamereni yo serious yeah navele nawo dala yo from nje primary abona babangitexta no basho ukuthi yona kudala ufuna ukuba ende efeka manje uva ngisho ukuthi hey bafethu because ay njalo yimi WhatsApp YouTube lapha ngina YouTube WhatsApp YouTube yeah khona ama video wami engenje channel engingikeep yo yani post nje kuphela thanku bafethu yeah naku TikTok like ngifuna ukwaziwa nje into enjalo ngisho I didn't last year ngazi kushintshe iphi yo ngimotivate ukuthi ngiqala TikTok now ukuthi ngiposte ku YouTube bakhona abanye mara nangu nayo ngimkhumbulayo baningi ya mara ku TikTok ngisho we ngithi ngizoyiqala mara mina ngikho interested ku TikTok kona manje ngibukiyeli mara ya bona athi hayi ka posta yenzakala abomele ngimi ayike ngagcine ngiyenza nayo ke ngahamba sayenza ne channel kuza ne channel yethu ku TikTok konana channel enoyithu yeah bona nje yeah manje supposed kakhulu ushilo vele ukuthi excited ngokuthi uze la yeah yo banga believe yo serious I don't believe yo I don't believe because yo hey sinoma bani hlala la hey sibukele namakhamera manje yeah okay and ngicela ningitshele like in terms of friends that you guys hang out with and I know you guys don't drink because there's a story that you touched utegi me there's a girl a lesbian whereby they spiked her drink and then she ended up getting pregnant you see because none like do you like with your circle like are you cautious like with your circle because manje you could also be a victim of such things because of akona majenza nayo leyo mentality letho ukuthi umuntu sekadakiwe and vele ngapho uyabhayiziseka yeah I mean ay majidama no ay ngiyazithemba lezi because ay angazi maka ngiyazithemba maka nami ngiyazigada lo kuzigada vele nje ngizozigada sizozigada kahle so you should like Nina as a lesbian is like a lesbian do you think like is there necessity to like never extra cautious vele towards such things just to avoid lezinto lezi like nako lo yeah serious as much as mina ngibona indoda ay
ngiyimelo sometimes uwazi ukuthi hey baba Umuntu ukufuna yambona. yeah Yambona, ne? Yambona. because there was this event bengiyekuyo nakhona bengingayanga because bengifuna Okay. menye because umngane wami makafuna siphe friend yami bengileli kubo ngatazina sambi ende mokulate mina sifike lapha ngabo 8 ende mina ngo12 bese ngifuna ukuhamba because ngibhorekile akusinto zami lezi yabona umuntu sakadakiwe sakathi ngibholse ngihamba ngiyamtshela ngihambe kanjani because mina maye ngiyasaba bangangirape la ngathathi imoto uba ihambi yelena or ini ngizoyenza akunamandla ukulo I had ukuthi ngihlale lapha until 4 am ana choice ngihleli yo I on my way back bangibamba inkonzi yo yo because nisamba umuntu babuya makavela ngiyabonga hayi man lona hayi le funga usibamba inkonzi le uthi ungana mudakiwe mfana dakiwe ngiyabonga la umuntu kumele azigade ke ngizibheke mina ngibhekanga ukuthi le ngizigadile ngisho ukuthi le usilanda from fair la sisosondela vele umuntu ukhipha umesi nakhona ngimnakanga mina ngibheka indlela bese ngibheke because uthe uphuma like mokukhona indlela which is umele uyele okuchubeke yena makathi uphuma sothi nisachubeka bengiqhubeka bengibheke emuva ngiyabonga ukuthi abantu umuntu uyabula mos maye kanjani and manje sekusena akunabantu uyambona umuntu emsebenzini uyambona umuntu ozonibamba inkonzi lo manje makazosibamba inkonzi ubona mangijika khipha umesi abaleka mina makazange ngibambe ngibe safe bila ngamshaya ngepipe shanga libusweni baleka Then inja yakho lebohamba nayo. kade ngibhekile kayi because udakiwe hayikho into azoyenza umile kayi mina ngiyabaleka ngimshanga amapipe ngiyabaleka gcina ngamluza vele ngibheke emuva ngiyambona naye njani ukuthi khai khana hamba nakhona kabaleki uyawoka Yena bamama nkonzi. la ugcina abalekile makazange basambamba be safe naye Should be kuma chance ana no. Yo ngasafunda ngayo. baningi bafunda ngami yo inkonzi hayi Serious? yo ayikudala abantu yo hlezi kwanje inkonzi mina yo hayi Muliso geze emfuleni mfana. yo hayi ayihlezi Hedingi mfana. maka bawini yo abawini ngiyalwa mina yo Akwazi wathathela something through inkonzi. ngazi hayi But it's just that you've always been a victim nje of inkonzi. yeah ababacela ngibama grade 8 ngabona lapho ukuthi hayi inkonzi izongihansa for the rest of my life lapho nje ngabona inkonzi serious mos abas manje sabahlezi mayi ngiyazigada mara hayi namafoni angiphumi nawo mina unless ngilike aslam nakhona ya depend ngiyenzani if ngiyoyisebenzisa khana ngiphuma nayo ngiphume nayo nje hayi because hayi yo Yosaba. hayi ngiyasaba mina yo hayi Okay. Ngani nje then. Do you guys like consider like having kids? yo leyo ni ayi mina abantwana Noma bathi beng straight bengiye ngibe nomntana. umntana Serious? Hayi. ayi man Ngibona ngami ukuthi inkinga yo. inkinga okay iba right mara yo Ba right ma ish. nang right yo angazi if maybe mengikhula ngizobona hayi Uzoshintsha mentality maybe. ngathi yamfuna umntana Ma mara okwamanje hayi. yo ayi kwamanje You don't Ngitsayami consider nje. having kids, huh? So what I mean Imali ngama- yami kamnandi Yeah. mina. yeah maybe ngabo 25 Ili kanje. maybe angazi ngoba mzobe seyishintshile la Uzongigugisa ngenza imali mefast so. ngiyangazi mara mina ayi umntana nje Hayi. because Sabona abazali ukwenza bami khotmane, man. abazali bami ukuthi futhi hayi into bayisho nindala mara bathi hayi sifuna abazukulu insika yibo kubani bathi Bayithanda kuwe i-style. sikuhle ngeke spread ubuhle bakho hayi khona ubhudo wami ufana nami uzoyenza abantwana hayi yeah mara bathi hayi spread sifuna abazukulu nisukuba mkhulu hayibo nginosisi omunye bathi umbusa kasekho ngithi khona uthando uzonenza bogogo khona umbulelo uzonenza bogogo nabomkhulu Hayi, Bakhona futhi baningi. mina hayi ngiright mina hayi Unoshap. hayi Hayi. Shapo ka vibe hayi. Mntwana. Yo. Ningayenzani lento leyo ukuthi nisike amabele? yeah mina leyo ya Feli mina ngoba nginamabela amakhulu hayi. besides vele ukuthi awona amabele amakhulu hayi sinhlanhla naleyo hey Hey, magoda usinaya wena mara ya Like usebenzile ukawa. mara hey mina ngizowakhipha mina yo ngizowakhipha Why? ka Funa lesifuba. isifu Yo, uzobona ni teach la. phela hayi into engikhenyayo la Yabona ikhona. mara Awuna breast wena phela. sinenhlanhla lapho Hey, ngoba yo Tony. ayizibakhona Khona wana mabele. hayi kana banebhadi shiyo Serious? yo umuntu abe necave abe And is nebreast it weird like for a lesbian ukuthi ube namabele amakhulu ngapho Yo. lesbian? yo abantu bona bazoyibona normal mara mina naye mesibheka Siba like angeke Hayi ngeke angeke. cause yo
phela sofaka ibra mina ngifaka i-sports bra isifaka makufuna mina makala Yeah, bokuthanda mina. ukuthi ngisifake Yeah. because ambela mancane vele Yeah. yabo so manje laba bona bafaka amabra umama phela Cause I got amaflower la Amaflower. amaflower yabo lawo Yeah. bafaka wona manje ngapha iskipa sabafana sihleli so Yo, like sikhoti manje iyakhenga lento leyo yo shange like. cleavage lesbian Yo, ay. Leyo nje yaphi. Ushela kanjani? Yo. Uthi ay, Ah, yona lo ikho uthola biyeni nayo mara mina ifemele. ngibona ibiyeni yo ay. Cause why? Yo. asinjudge Yena kazenzanga. Yeah, sinjudge lo mara. sesiyasho ay. nje ish. Yo, mina yo. Yeah, kubalekile ukuthi uma uyi-lesbian ubheme. Cha Ay, bema nje mina. bhema ukuphuza it's not a must ku-24 Yeah. ngenzani Kukuwe nje. Mara moyi lesbian molu cabanga futhi ukuthi intombazana kusumfana. akwezinye Yeah, But hygiene ama-lesbian nje. clean yo. asiyazi yo Yeah, but amanye angcolile. Amanye angcolile Never mara seen most. such. Most yabo. Most angazi Nangazi, ngabona ngibona mina ngcolile. Like nje igay lesbian. Ayakhona la imndeni angcolile. amakento ala clean Yeah, Yabona mina. nje LGBTQ abantu ba clean lapha. yeah kuflag yethu kahle kahle Yeah. Ala ku-clean Yeah. la. Mina ekhaya ikhona lesbian and very clean. And ama-lesbian, one thing that I've realized, alingitshele, why is it always the case ukuthi ama-lesbian, okay, ngiyazi maybe bakhona abanye like ababi, but most of ama-lesbian like Mad. kusuke kwabantu abahle. In most cases. Yeah, Like yeah. why is that the case? It's like God knows what lo law. ngobanga straight. Yeah. Which is ngeke ayithole ngimncane. Okay, mengekho mncane, maybe ngena grade 6. Ngicabanga ukuthi wena kawayi kabi ni mara mina mengakushela kawayi kabi. Ngithi ayi kabi into ezikhulumayo. Mara akungase umuntu lokuyigcizelela nje. Yeah. Because no, nini last year manje maye bazothi khona lesbian bazothi pause kole lesbian ku shorts naleli bani ongalijoli babuzi out athi ayi kawayi kabi shorts mara mina ngicabanga ngijole nawe. Yeah. Like kuba njalo ayi. Mina ngichestedi though because I Yeah, ngiyavumelana ngicuyembo vele. most ama-lesbian mahle yo Yeah. hayi akhona she Angazwa kuba yibo yo. Angazi. akhona she mona la Yeah, ne? akhona Yeah, cause wena ngibonile ukuthi uyasonta. Bakuphatha kanjani esontweni? Ufaka amabhuluku. ngifaka ibru obonanga ngicela ibru elimhlophe ezayona Yeah. nejoin yami muni inkinga nyaphuma esonto lakho ngifuna elinye phela ngifuna elinye mina Yeah. cause lapha bangi-acceptele wengingakhona Okay. yabo yeah cause akusimi one lesbians maybe yeah si-2 esontweni si-2 kuphela yabo then I think ba-understand ukuthi kuyenzakalani or maybe bacanga ukuthi sisabantwana shem kube bayazi Yazi, ayi kube bayazi. utshovicho koko utshovicho mina Yeah. yabo maka yeah isontweni maka kumnandi Kumnanda ne? ngingakudala ngayo ish And shorts, I don't think when they call you short for nothing. Why bakubiza shorts kahle kahle? Ungongonyana. Yeah. Mengicala high school ya lapho nje. Impilo yami nje ishintshe nje high school because I Okay. primary yo ayi nje ngimpunga nje. bonga nandaba Nje ngifuna vele kuba amakayi mingekhonswembu. Hayi mara mengicala nje high school. Mengaziboni ukuthi mina ngitswembu. Babona nje ama matric. Ama grade 11 nje wonke ama grade. Ubani wena? Hello ngisho ukuthi hayibo. Le attention engaka engayazi. Kamkapi. Kamkapi. Hello. Lapho phela mengine afu, mengigondile bese ngiyachina. Bonga ukuthi ubani ntana khuyisi kanje nani. Bonga ukuthi ngaba 2 shorts. Bengu 2 shorts mokuloko kuya nje 2 shorts. Ngabona mina ku social media ayi ngathi yo 2 shorts walishadonsi hey. Ngavela ngalikhatha ngathi shorts. Because ngifuna ukushintshiza from teddy boy shorts. So mengayenza isense mengi teddy boy 2 shorts. Ngathi ayi singikhipha 2 ngile ngithi shorts. Shorts nje ahlala nje. Yeah. And then kunalento yokuthi angazi noma bufuna intombi kamjida wakho Lily. Is it true lento le? Oh, ayi. Into leyo hayi angaze ngamfuni. Ukuthi nje hayi. Angeke ngimfuni yo. Angeke. nangicukutshela ivakho man fere mina ne lilinge ngabafuni bebhizi naye yabo Okay. konje bakajoin nobani that time bakajoin nokarabo ungani wakho ungani wethu kahle kahle yabo ngafuna ukuba business because bengibuka ukuthi i-relationship yalaba ayiqinanga yabo lelo mntana lo angitshila idoro ngathi akhohlwa file yabo ngaphuma kuye fast makunsiki yena Hayi kakazi angazi hayi. So bayakusukela. Hey, ngimangile nje hey. Bathi nokubiza yegama. Fazi kabafu loyo.
nanoma nje wathi ngibaphelile amantombazana angeke ngimjole angeke hey nje umuntu ojoyina amacala ami mina naye ngeke sijole hayi ngeke. Okay, and there was this I think it's a friend of you guys, Ustumza. Akayiphi Ustumza? Stanza. Oh, sorry. Hey Stanza ne. What happened vele kuStanza? Inhliziyo yami ibhlungu yazi yo la. Shuthi phole kabuhlungu. Yo, phole kabuhlungu yo. Stanza okay ngimazanga isikhathi eside. Okay ngimazi isikhathi eside mara nathi side ngaleyo ndlela. Okay. Maka umacala nomunye umacala amso ngimazi itruyeni nakhona ngokuyisho kuphela ngoba uze kuye so athi nayo into esihlanganisayo kanti nayo unile mindset enginayo ukuthi nami ngifuna isquad yabo content camera nani ngifuna nje ukuhamba nani sababa amacala from lapho which is lo munye amacala ethi nje sambosha ngoba sabaxosiso yi2 sabaxosiso yi2 because noma kade ayisho ijoke athi makacanga ukuthi uStamzo uyangifuna ngadaba ka mara mase close bona nje wathi wacanga ukuthi best friend yami or ini nginayi best friend uStanza nje naye injaya yami naye close because uhlala eKaSlam uyimngani menginaye hayi umuntu nini which is mokingaki 2021 vele la ngazoshona ngalo uza futhi lelo viki because moki Monday uyasho ukuthi yena umuntu wakhe nani ngazi bahlukene like into enjalo Tuesday asese right Wednesday hayibuka ungihethile futhi like ke fine mina ngimangela bangivuke ekseni bangijeka uStanza ushonile ngithi hayibo nabo abantu uStanza ushona happy my cause benginayo izolo bangimfonela ifoni ithi isekholini so I think ukuthi hayi man umuntu ushonile mara mangiyeza ngiyasho ukuthi hayi man umuntu vele ufile lo ushonile nje I mean cause bengimsendela message uyayiphendula ma and mina ngimbhalela paragraph cause baba ngisendela paragraph uthi kade athini engiyayizwe le paragraph ibhlungu bengimbhalela mina akazange ayiphendule mara ihambe ngathi uthiki ngalala ngiyabona akayiphendula ngiyakube ngiyabona ushonile umuntu uzibulele bana bona yo phela njalo uStanza abantu yazi afile mina ngibone babamposta yeah mina bengingabhili bani kade curious sure to right because yo ngihlezi nginaye leyo denkela mina tangu right yo in ka Ukraine yo cause yo ayimphulile le nto amngala mshamisha It's so sad to those people that we love, ane? Cause na ushona manje ngelokhuzana ilanga la kasisi wami. Sho bashona same day. Abashona same day mara sisi wami shona naye nge21. Na shona nge21. So nje yo yabona hayibo nangumuntu. So kwenzakaleni? Naye sisi wami uStanza. uStanza uzibulele. Uzibhodise Angazibulele mara. Yeah. Angazugela yakhe ngathi bebaxabene ngomhlukane naye. Because uStanza bakamthanda la mntana. Makamthanda yo. Ustanza ave nama girlfriend ayi20 mara yo. Nithi manje lo ayikawusi hayibo nakungikhipha igama. Mara bamaza ayi. Nawu kangithanda yena. Like khona ngigirlfriend kade nayo muhle ngisho ukuthi kawu athi mina ngithanda lo. Kade amthanda nje natural. Lalo baba bathi ngaba iplayer. Hayi thanda uyathanda nje. So nje hayi thatha impilo yakhe. Ngenxa nje intombazana. Hayi. Yo izinto zimana kwenzeka yazi. Hey. Yo. That's why nje ngithi le kong hey kong yeah ne but infundiseni lento le as much as bekumuntu oclose naye and uzibulalela intombazana yo because ayingaburingile namazi yo kawo because nema nosana sijayela ukuhlala phansi but noma ukuthi ngikho grand mara mina uyazi ngikho grand angeke ngibonise ukuthi ngikho grand lo wathi kawana wawurasa kawa like kwaye umuntu ngisho ukuthi hey sihleka ngoba sisaba ukuzibulala then siyahleka nje kuphela sithathele ikhanda ngisho ukuthi nami kukanje nakaya akhulume nami ndafeli ngizizwe sengiright mara yena noma jabulile noma kwatile angiboni la ukanje nje akakho so nje emakhala phame ngimbone ukuthi yo hayi perish and mokubani inkinga mengizothi ayikangena siblome nje makhala phaya ngabe ngathi asayi kangiyavaya which if qeda hlalile makangeke ngaba yenzakala yeah makavaya ngizwa afterwards shame futhi kama kafika kufika thatha impilo yakhe cause yeah it's very and the squad some Teddy Boys cala shots naye yeah because he was involved naye yeah like me iskim dala mesifuna sibe khona uStanza ukuthi mesinganagama mina ngazi uTeddy Boy lo qhamukipa angazi like mengu IG nakhona angazi mengibhala ku note so angazi kufika Teddy Boy manje hayi man singoba uTeddy Boy shots because mkhona isquad menguso asekho mayi engathi ngifuna ukushintsha username yami ngathi Teddy Boy bangithi uStanza ngithe kasi manje igama lescheme ngathi ayikawa akube ma Teddy Boy naye kanti uzolithanda ngathi Teddy Boy Teddy nje kuphela
sayicala ke naye ke washiya and ushone like sengicela ukungena mina esquadini akusukudala ne yeah masohleli because jone April angithi before birthday yami yeah yeah me yeah shona me kawo yebo RIP okay Yo. okay no ayinankinga thank you very much for ukuthi nisivakashele bafethu yeah it means a lot angazi sihle khona umbuzo nawo lapho before sivala yeah before sivala nje any message to kwi-youth engangani Ingangathi? generally nje message ni kuthi hey ungayi ngepressure tsala yami hey iba uwe nje yabo Like- because yabona youth manje Yo. phuza chuf ngenela Chuf. ikhanda nje chuf hayi crowd utshwala ungayenzi into kanje Ungayenzi. ungayenzi ungayi ngoba manje ngoba wonke umuntu sekayenza Exactly. ama-social peer pressure nithini vele ngehubly because engathi it's taking over mina nje ayivela nje ngibhema ngiphuzi so hey maybe na ungayiphendula ihabli ngizothini ngalo angazi la kubhema manibhema normal manje muzo uziposta kuma social media because manje lento le bongathi ufuna umsebenzi yahlala lento kuma social media Hey. izo affect so nje siyashuthi uyabhema manje wonke umuntu kumele azi ukuthi uyabhema yeah Hayi. because hayi yeah Isebenza maka nje kanjani? affect nje impilo yakho lento le hayi blind hayi affect so nje hayi there's kanje nje uzipost noma bathi uyabhema uyaphuza ke ungazipost like ungazipost because lema celebrate obhekele kuwa akapost utshwala umuntu akapost abhema kayi vele angeke umbona yenza into leyo Yeah. maka nje hayi crowd ungayi ngayo hayi hey ngoba abantu bayengakhawudi kamampela hey yo kumantombazana angangani because siyabona kunethini lento le yama pregnancy ingane ezincane nethini yo labo she yo makubanda hlala ngithanda kini izinto makubanda hlala kini Hayi. ungaphumi ungathi emfaneni umvula inyawo akakuthaka kusho ukuthi uyamthanda Vala. ayikho nje lento Hawu. leyo kumele ngizuvula inyawo Ungazivuli ukukhombisa ukuthi inyawo umuntu zakho. uyamthanda nje ungayithatheli into le noma For wathi uprove i-point, hayi. yeah ngayenzi ongekho ready awukho ready and lemela kuthanda ungekho ready yeah noma bathi unanga 18 ufuna ukusona 25 kumele akulinde nje hayi ngoba makakuthanda uzokulinda she yeah uzonilinda le cake maka nje ungaprove it next nje for ukuvula inyawo hayi vele hayi okay ngiyabonga ke bafethu okay kungihlonipha nje nivele siyabonga siyabathanda ke abantu like hayi mhlawumbe nisazophinda nibuye futhi yeah mhlambe we wish we wish hey I we hope wish so yeah we wish sobuye next time shy 2 hours hleli la kanje sikhuluma yeah khulekane okay okay I would like you guys to share your socials before you could leave go IG which is too fine TikTok which is too fine Facebook Teddyboy Owethu Facebook short say then the rest of my social media platforms too fine short too fine account yethu the too fine starts subscribe nda short say hey fanami yeah Hey. go to 3k subscribers by the way and thanks for 2k hey ngibonga ngokubonga bazokulahla abantu bakho yeah hey ningahlukani hey uthola abantu sebahlukana sekulela ama account ngelena phone yami oyithi ukhule yo angeke and sihlanganela sidinga ngathi kudala ngathi kudala sazana ngale kubo yo like yo andulele dize mfana yo like nje unexpected angeke ihlukane iponditsha yini because ayintanga mina ngimbona nami iduka liyashisa le manje mina nami nginento uzange ngikutext nami ngithi angikutext vele ushothi mina bengingamazi bongamazi mina ngimazi ngomntana kubo ngambona kumatinasa yeshutha ne bengihamba nomnganami ngathini ex friend mina kabla yaqwana bese base2 so shutha lapha ya ngabona ushot bahamba nomsholezi ne yeah bahamba boyi2 mangibona ngithi enhle umjito ogelo ya azingaze ngama futhi bengimela umakhotso uthi azongilanda lapha ya ngambheka ushot athi le ntombazana ngiyambona then ke ustanza ngitext ukuthi le ifuna bathi join eh because umacala akhe lo kata umacala akhe uba wa join so mina sengiminyela ukuthi le ayijoin man wayenza kahle kanti nayo izojoin so uka uyibeke kimi ukuthi ama Teddyboy afuna ukuthi ujoin squad mina bayibeka kimi ukuthi unta ngifuna ukujoin like
mara ngathi okay akunankinga it's fine yabo Mm. then mina short ke I think sibe close ngomncwabo hayi bese Yeah, close maybe Mrs. Close la angazi nje. ithe time siphumile man sibe phela ungcobo singakaze siphume. azange siphume ngepete yami amara Siphume shangazi senze after. close Siphume August. Yeah. Mara siyo. it was very super close she Yeah. ya sawusazwana Baby lo. Ah, Yadlala. Yeah. Yadlala ikhala lakhe lizongenzani. Yeah, ne? Don't call Iyaxabana the na. Marshayana, man. Really accept why. Hayi. Pulupete, ooh. Think to the Asivale. Sivalile. Asivale. Next time is we are 2 hours, guys. Shalala Yeah. so. Amara was kuma kulne. Yeah, no, it's Sivale. Please do like, share, comment, and don't forget to subscribe. And we are out.